Trebnje gremo v Novo mesto, tam bom pa nabil šefa v basketu in gre ona Vršič, ne jaz. Stop! Imate tu dovoljenje? Ja, Zveza prijateljev mladine. V redu, naj vam bo. Kdo je pa ta amater zraven? To je pa šef, direktor. In hudiča Vršiča! Podivjal se, podivjal se! Stari noro, kakšna forma, kakšna forma! O, Stanjevica, na! Mi gremo samo še iz Brežic do Krškega in Brestanice. Kaj pa to, a? Kaj pa to? Krško! Ti znaš, da prav moment prije. Dobre sleda. Ti si to dobre sleda. Pošli SMS, pomagam 1 ali pomagam 5, 1, 9. Radio 1 in Deželak junak. S Ponijem po Sloveniji.